Tedet ailat ke Barcelona ya ke Real Madrid banjan syaka di pilihan sengapa ya pi sejesen syaka naik ke channel kajengkerpan eki paralog ke pempada ban subscribe ladap sutanat eki video skip mi haga naik ke channel sengapa banyon ya utu subscribe button kajing elakai hakalalika mentah kalapoi syaka jing elakai kabakat pra bat kasa setang arpeu teli kajing elakai banrai mano banyora ya kalalika jong mentah ke ayam Hakaba ka jingelakai ka bakat para jong ke Real Madrid persya ya ke klub Sevilla. Hakane ke jingelakai ke Real Madrid kalala ban pelem ya ke Sevilla da Arlen Gol badai lengba kene ke jingelakai ke Real Madrid kaduna tang cipon ya ke Barcelona. Bahkan jam syadu ke kerdan ke Banengkong handrai kene ke poin jong ke Real Madrid kalane tang kato kane kenta. Hakaba ke Barcelona haka jingelakai ka bakat para jong kapat kam ailat hitrat ya ke Real Madrid banjan syaka. Namar haka jingelakai jong ke Barcelona persya ya ke klub Villarreal. Haka ne ke jingelakai ke Barcelona ro kalala ban pelem ya ke klub Villarreal daar lanot gol. Kumba pelem ke Real Madrid ya ke klub Sevilla. Kumta ha bepai bat pe syakane ke jingelakai ke Barcelona kaleo ban penki ya kejar. Dang haka menit ke bakat ar. Lengba urra finha ke bawan lengba ke penalti. Bat ha bekut ke jingelakai jong ke kelas step. Kalatam ya ke Villarreal da Chico lanot. Badai haka jingelakai jong kekala ka baar kata haka menit ke bahan repulai ke Barcelona kalayok ban penki ya kejar ke balong ruk ke gol ke baar jong ka haka ni ke jingelakai lengba ulamen Yamal ya ke bol ke bala penbo lani la asis da Frankie de Jong kat haduk bahkan da pelong sendon ya ke Barcelona bahkan kur ya ke namjot haka ni ke jingelakai persya ya ke Villarreal kumta ke Barcelona lengba haka ni ke jingjob jong ka ya ke Villarreal kalala ban kamai haduk 10 poin nakikat prasen badan bat da ke batam ro haduk 10 poin ya ke Real Madrid ke badan haga kerdan ke baar kuble shibon ya pi ki basngam bat pet ya ke video ngin saya syampat bat pi haka we ke video kuble shibon